देश की धड़कन रेडियो पीजीटी का प्रसारण कार्यक्रम में आपका स्वागत हम कर रहे हैं। सुंदर ये मौसम और ऐसे मौसम बहार में आप भी कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं, आपको शामिल कर रहे हैं। और साथ में गुड मॉर्निंग आपको हम कहना चाहेंगे। अगर www.fbc.com.fj पर आप हमें सुन रहे हैं, हम सफर प्रोग्राम आपके लिए जारी है। सुबह 9 बजे तक हम आपका साथ देंगे। गुड मॉर्निंग आपको। अपने दिन की शुरुआत हमारे साथ कीजिए। रेडियो पीजीटी पर हम सफर प्रोग्राम हर सुबह 6 से 9 बजे तक। जॉइन अस। Nisa mbulu binaka sai kwango na wale leka ni nonde tukutuku e boso mbulu naka bendenda ina liu ni song ba politiki na Fiji First o borengi bani marama kini tutu liu ni matintu se prime minister e a boso mbulu matan ranturang na presidente ratu epel ne letikau o bani marama ena non retiktiku se government house ena ka bendendai si benin durandol misabu na boy tutu ena matintu irna mata mai na bebonua ke na bulang sureti era pandin dinataka na posong bumbului kabaidori enak kabendendai nama ki merna posong bumbului ni mataka na boni lewe ni boseado ena tongai toka ena ibol tukutuku ni bengauna ni kena baidori na bendindingi ena nonto benua na lele ni pasyente ni ntau ni bendingi taki era siang ni waitabi ena bendindingi ni ambakyongo ronondo lutin kaba katoka ena saiba pointi sukali mana pasyente tukuna ni lilu ni bendindingi o Muhammad Sanim ni maina panan rau dio ko ono nondolu tulnan rau on sulka ba nandingdingi edingomi tolnon dolu biton rau kacin ka ba walangan nandingdingi e siang ni wiliki katutu bata ni saiba pointi bitsulka lima na ken pasyente e baka pinibina taka o Sanim na non rabo itabi na lilu benua en bendindingi tukun ni song soba politik na sudalpa ni siang ni tingoma rawa na madala ni vindini kandona tikina ena labeta take kina posilawa mena bitanga te kina gone tukutuku era parita kan lilu ni songo o roti mumukepa ena kabendenda ikibeirna dau bola tukutuku ia eni song soba politik na National Federation Party e bagadaw takat nang kene lilu Bimun Prasad na matentubo ne mbani marama kakai ni sabakan namata na noni sukusongo kena leweni na posilawa kasiang ni vialelei ena buku ni wilwili e soli berto kina gitu esa akadi ba kendendai na vana yada ni dorbo erto sabakan dita kikina kena leweni timi lewe habitu ena nonto bonua kena sot ni Gold Coast Sevens ma Australia ena bula katumai ungana dorong e lutu e na yada warutaki kabu mai na maboa e tokavira me baka e vanditaka na Antoni Butabulidi ni timi o Ben Ryan ia na vana yada e kadiba kendendai o apsai nangaliba e minoni na sila sabenada rawada kei senibalati ramuai o sea kulinisau e na liu tagatiko na timi sake katunimbau se tafano vakau chase bermalua semikunatani apisai ndo mulai emosi mulevoro ke apisalo me wangatambu erato na kiamba batiko ena lotu lebu na dorbo na Uprising Beach Resort sabo ngaro na madawa mena barota kikina na non na dorbo o Ryan ni berni tegibutaki na tsot ni RB series mai dabe kir na walelek ni non de tutu gendendai ni wedding vinaka Bula FM namban dua na serena iwan siningaw na nipatara ni sibiti ko bekian na diwa en na tini na miniti na may pakuriti ora bengrabe na nonton nonongo kanda na dapat ko ani na rona kaloko en ay kabenden de bobi na tay wali ni may dapat ko na wani matakabo kan le bisarti ko na bisere talio ni na namaka do ba tay may kina na kenan daw ro di kanamaki Bula binaka ayo salamilawa do ba tay kiyawan na patara na wani dio na kaloko moni fikina ba rombuka en Bula FM namban dua en na serena